Mala chelar mala medi ti jokot chelar mala ci kon ben ka lesen jak dien lesen wel diok ci quarter me jotok bono kon ga quarter da dien so na me quarter da wude ka jar wona me jotok jan pai ba kel me bano quarter da dien bana dok next week so ci lo dan te I hope wona ne ci quarter ti ko kop chaka title cha lat ka jan quarter me no wona ne sher mi chia kon rai mara dan ko kop I hope lesson mi ku kon jaga jabu kon chi ku kop I hope mi chiran ga ku ne chiran gor kan dia da te gran da ya alaka roi no kop teken te dia di chi kop kalat ka to goro bana ko gor ntame ci kon chop ko lesson an wal jog dien lesson wal jog dien che lare ka tuk lingin che lar into eternity ka tuk nuara che wane ne warai ta ka min dorar wadare ta ka min dorar mamri bas bana je ka first john che ko jok ka badro ba ko no tuk lingin che latine ne loved. Now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. So, Raja Kokot, Raja ke Jesus. Shalaro ne jene kon God kot. Jene kana ni nyot kon. Wubu kon te didi. Mi wuban. Jene ngay kon wumu wuban. Bu kon chekaje. Ko bana jenen. Alajen. Bana jenen alajen. So, listen me. Sere oran mi rajikaran. Shuku chup ko kurwan ko kujo goko. La sere mi la samare la jalele. La men lodu ni je. Re irwan di alti lat. La jaladi. Di raj long di ita sa andu wan. Bad mi shuku tok raj. La men lodu re irwan di alti ladi la jaladi. Ajende la ro lesson me bo lesson bum bum. Mi chalu meken kon lesson nyam ke diok ke ngwan. Meken kon ke link ke ken kon ke study. Lesson me bo do kon mo ke ko bu kon ngaki ba kon mo understanding ke lesson te shwa. So lesson dung Thursday wala mala kon alat. Chelare kam jawa biya. Chikone jekre ray bok. And when Jesus kon invited. Te bazin je kam kon da kon kwen ka Matthew. Da kon kan ka chapter walkel mana kan ka bas bas janara wudo badak waka janjok da kon nyawa jek baka Isaiah jandi jul diye da kon kan ka bas kel waka bas jok da kon nyakan ka John chapter in bakalien da kon kan ka janda ngwan wudo ngwan ti dial bani dial toni right kan ke invitation kiye ke shoden ko kon shol ka jama kon jogo biya gin miti sheng de na de ke invite ki miti go bulde na invite ki miti party na invite la ka jogo biya o sherka ke jahal ko be ke invite Jesus to kon chol ni to kon chore kana chawa Jesus to kon invited to kon chol biya chawa jiran mi healing right ko de ko de shol gaje ibirke e ci loy du ci palpin la yew ko
la jan loke ko nene ko yo ko jan lokon ko bano ku ko ki bano du ko ku mo we je chawre right ba pokot ba shol ko ba kon mu ki yede ya mala kana shol won ko tok pala ana shana pal ko mu nyete dial ko ni shukuru so la rita la ker wan ko to shom to manne ko gwa kel ki ti nyang ne ko gwa kela wadin tala nei lap ka tala nei jaw midane ti jalda nei latke ani jaw mo boko ji kana ngin mo boko yede gwadin tala nei lap lep ko ke lep to gongwa kunne rajbo but yed mungwa jala nei ti de gwadin ka jala nei ka riya to no bne kalat ka jala riya to nei la ko wa po jine ne ne buko wolen ko bukan ka kap wadin ba ka jintama shine sholu biya wadin langa jiko nei invitation do gwadin ane receive ko to go wadin ke jil to go ka bne shi wore do ka bu shu bare da gwadin ila boko ji kinu go du kanai men ci goro wote ramna ne mida paga ci kara ita kana log ne kwara ci ci dial ci do get ko yen gwara amen tan right ke wo ko se wa biaka se kon chol se wa come to me jene biaka ngayen dia tini shu ka gach ko ne dia le shu ka gach mo jene bana ke cha wo ko ni chol ibirke ki wudu shele allow your mind to open ki jidu bo shele to kon ka assurance wona ne ki to kon ka ngat and wo mu oban yom tan bi kon se no do no ko mi ki accept ita ka do je sholu birke ka shi accept wo ka je shu bloy du shi yo ko da loy do shi kan mu do rar shi jak yanga jo mu oban ko bitareda mish bi ka jan ko mi bi ka jan chawa ni to bakonga jani shen ka ba mai tokra harida jani shen ka ba mai tokra harida no do mishi ban ko bitareda a jani biya yandi ya yanitin na krawke a jani ne tin na krawke jani ba computer ka ti ya ko yo ti frin ko mi kon ko nok ke samire eda mi ko de jogicin mi ci mo ke pita ka ti shira hu shi da nya ko nak no do piuta ka ko mi kon ka receive tan mo ko nyo gortane bitek dan baro de chen bitek dan baro ke alo bu kon kai reide ko jenda makai na tan mo dang makai na ajen ko jang yal kan jen kai na why stay me to kon chol ko de jana biya ta ko no ke wing me to wong ala go our mind is open ala go ko lo to ko no ki wing me to no ko shode a jana ba kon ang reida ka jana ti bareda shen ka ba tokra ko mo kon ngado shi kon bareda bu kon ngado mu banen Jesus bu kon jeke so kon bu ban pin bu kon ngajo shi kon neke ka bu kon ganga gade so kon mo kamra shalari jani shalari piak shalari chawa na bin mi shirwa ni tun jak shi kan ne shi ga kwen
right jak den te ka revelation ajana ngana be ne ka pet ajana na ba ka pet cha ko wan te cha o me na la ja lat ke be ka pet ka chene chup cha ho cha chat ke tikran tek du ni ne dijira tek la mala su ka pet cha o pet ne pet ke tek du shere ka ban gadaran ko jin mi ni yana wale e shini rai ko ni na la liam shini rai ko ta what the next thing but walk e ban gadaran ke ban Jesus kam nindu ni Abraham te yiliunu wal ni Adam te yiliunu wal quickene they have been sleeping quickene o jignian karundu badol bakal quickene ko mi nien mi tire nen ti yangi jita mi jawo ashan ki to shi yangi je 5 hours ci ko ajen cheka nien ledo shira na ga jogo shi ta ne ci ko do kon mo ko na ne re ko do ko no lyo the next thing bu ko na ngai ajan ban gadaran kam ledan kana ban Jesus te la run tritin jere ga nyubwan ajan ke de ko bande ajana ngana be ka pet do maran bane la ta kontaka wan sunji ko liu te la mar mata den mi shi liu tire mara da ko anajen to ko dan cholo kono wala ajana biya kan yendi ya be bu mu ke piu ti ya bu ko yo biya kan betik dun ba banger biya kan ba mo ka assurance wona ne mo haban chankel biya rodun ger shanga ka biya ta kan ken akan kon biya no ka kan kon biya lakto ka shala ram shi ban kan chen ma jo tata karwa ni ko tele te kon tiane ko dan na kon ka cholo kon ni chang cholo kon ke jona cholo kon ke jo ne te mara kon cholo kon ke jo ne te freni cholo kon ke liang bible re social media cholo kon goro ni chang pale ko jo ko den ti kam loido lene la do re ta kada ka bala de belat wote ga me te kona atela ko tele lot ko ano bane te ko kot ke bane tek ke Jesus ken chawo pale ntem ko bungatu betatin ka bungatu ajene bi brodo kam Jesus pondu kele bi kamro bi jo kwadin nanga ala dungdo ko jaram ci liwo kuidan ka jaram bulun joko kuidan brodo sarando ko jaram babun bu kon nang ka jaram ci liwo kuidan apala ka langda eno kondial manu ko bana janok ka bana shodo bana ling ka bana goro ne bana gan ka gade alo bulun jok bu kon jekrede bu ko ko bata kon ker ana chana pal ko re jabu kon yi ko so lata la gero ne ki nyok to gwadin de pot gwadin bata ka ji lang ne gwadin ko winne ko koy loydo gwadin ka jang ne jabu ne taredo re shianga da kwa me gwadin tane wi mod ko janjila shagda janjila gangda ka janjila ko ba gwadin langaji ko ni shiang timne garo ne ko gwadin kabne taredo along do abi go do abi tijiti di alshudu kat ka yongo ara amen